Oddahnila si je opozicija, oddahnili so si ljudje in oddahnila si je mednarodna skupnost. Ko je Robert Mugabe včeraj podal odstopno izjavo, se je zdelo, da je iz ramen državljanov Zimbabveja padlo težko breme. Val nalezljivega optimizma in veselja sta se razširila med ljudmi, ki prvič po 37 letih verjamejo v svetlejšo prihodnost za nekoč najobetavnejšo afriško državo. I was born in 1980. Mugabe was in power. Up to today, for 3 generations, Mugabe has been in power. Everyone has been suffering because of Mugabe, and nothing was being done. And today marks the new independence. The joy that you are seeing is because the young are looking forward to getting jobs. The young are looking forward to a better future. The young are looking forward to a glorious Zimbabwe. Z optimizmom v prihodnost zrejo tudi v opozicijskih strankah in gibanjih. V zadnjih 37 letih so bili zgolj obrobni politični akterji, ki jih je Mugabe znal disciplinirati tudi z nerazumnim nasiljem. Strahu pred udarci in preganjanjem je končno konec. This is a very big moment. We are so excited that finally we are taking off as a country. We fought for a long time. 37 years of disappointment, 37 years of falsehoods, 37 years of dictatorship. All of a sudden it has come in handy and we must have a fresh beginning, a new start. Kar nekaj olajšanja je čutiti tudi v vladajoči stranki ZANU-PF, ki odslej ne bo več talec enega samega človeka. Ali se bo znala preleviti v sodobno stranko in ponuditi nove ideje, bo pokazal čas. Gospodarstvo od novega političnega vodstva pričakuje in zahteva sodobnejši Zimbabve, ki bo znal izkoristiti svoje potencijale. I suspect that everyone knows that fixing the economy is a very, very urgent issue. Giving confidence to the young people without jobs, giving confidence to the investors, working with the rest of the world, so that whatever we can get from anywhere in order to get our country going once again. Odstop afriškega samodržca odmeva tudi v svetu. Kitajska je že obljubila, da bo odnos med državama ostal prijateljski. Oglasil se je tudi britanski zunanji minister Boris Johnson. For 37 years they've been languishing under the rule of a despot who impoverished their country, and what we hope now is that this will be a turning point, a moment when they can go forward to free, fair, democratic elections next year, and that's what we will be encouraging together with the rest of our friends and partners in the region. Ere Roberta Mugabeja je tako nepreklicno konec, začenja pa se iskanje njegovega naslednika. Vladajoča ZANU-PF je za začasnega predsednika predlagala nekdanjega podpredsednika Emmersona Mnangagvo, ki naj bi zapolnil predsedniško mesto do volitev septembra prihodnje leto.